Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli khona ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizolokhu ngikufakela zona kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba lethe lona-ke namhlanje-ke laphana sekuvele wavela-ke omunye umlisa-ke laphana kwafika bhadlaza-ke enye-ke imfihlo-ke laphana-ke ngamanye-ke amalunga-ke amaningi asuka kwelinye-ke iqembu ayojoyina-ke i-MK laphana wazavezana nokuthi-ke usuka umongameli walo-ke leli qembu leli-ke azoba-ke ngumongameli-ke we-MK waveza ukuthi ushiswa yini lokho wakubeka nje impela-ke. Kodwa-ke mina ngifuna ukusezwa ngami-ke kuphinde nje dlala-ke ividiyo yakhe-ke umlisa-ke uyizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngicela kulaphana uzwile-ke ividiyo ngena kuma section ufushe uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese wenza okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli khonza ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizolokhu ngiy'faka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Hhayi, kubuka sengazi ukuthi i-EFF iyayithatha le nto kababa manje. Aniboni nina kodwa. Yabona nje manje. Ya, futhi-ke maduze kobe kuzi number 1 wabo ezoniphatha lapho ngoba ngeke phela kufika abantu abanamava politically bese behlehla boma le emumva kwi-queue bese kusuka nje umuntu othathwe nje emgwaqweni nje engakayazi ipolitiki kuthiwa akazolida. That's a fact of the matter ukuthi uma ufuna i-organization iphila udinga abantu abane-experience. So bazolokhu befika nje lokhu benihlehlisa bafana bakithi lokhu nihlehlile nje. Makwala ajeje le muraho.